Ötken sabagımızda Hanafi mazhabtagi hadis ilimindagi eng çoğ alımlardan Abu Hanife boyunca aytkan жақшы münözdeme sabaklarının sözlerini aytkanbız. Emne sebepten negizinen Abu Hanife menen muhaddislerden arasında biraz düşmanlık bolgan. Sebebi Peygamberimizin hadisin jönele jattap elge ötkörüp bergen adamlar Abu Hanife fukahalar gelgenden keyin ellerden bardığı Abu Hanife'dan jana fukahalardan fatva suragandan keyin hadis menen alek bolup hadisi jattagandarga biraz görölbaşçılık baştalgan. Emне adamlar bulardan ugat, biz hadiste jattap atkan bolsok Peygamberin hadisin. Biz Peygamberдің muraskoru bolup atsak emnege bular fukahalar, alımlar, Abu Hanifalar oşol hadislerdi jattap, bирок jattap jönele ellerge jetkizip berбестен anın kaymağın fiğin emne hükümleri alınat. Oşonu çeşmelep bergen. Oşon üçün birinci düşmanlık Abu Hanife olgan muhaddisinlerin arasında baştalgan. Andan keyin al muhaddisinler bardığı mazhab karmay turgan bolup ketti, jege ürkisi jok bolup ketti. Kalgan ilim bardığı mazhab karmagan fukahalarning kolunda boldu. Kaysi jerde qazı bolsa bul fukahalar, muftiler fukahalar, kaysi fatva bergenler fukahalar, maseleni çeçken fukahalar bolup kaldı. Emi andan keyin bul jolda şo bir cemaat karmanıp oşo ilgerki muhaddisinlerden Abu Hanife boyunca göre alбай aytkan jaman sözlerin em oşol jana kabırdı çukugan nabbaş dep koyat. İlgeri kabırdı kepin menen gömöt da ança muncha tiş altın tişleri bolat, jebirkiler janına bir bağlı nerselerdi koyup gömsö tünü barıp oşonu kazıkan. Kazıp kepinini alıp ketet, tişin surup ketet. Gede ayallarda bilerzigi kalıp ketken bolsa bilerzigini algan nabbaşlar bolat. Oşolordoy bolup boldu, gömülüp kalgan nerseni kayra çukup adamlarga jetkizip, o ilgerki sürsüp kalgan jaman sözlerdi kayra ellerge tiriltirip, ellerin arasında şonu jayıp jöröt. Hem oşolorga жооп берүү bizdin milletimiz bolуп kaldı. Oşol mezgilleri alımlar alarga жооп bergen. Bирок munovu adamlar kayra oşol eski sürsügen najasatlardı kayra ellerin arasında talkulap çıgarıp atkandan keyin emi bu az bizdin zamandagi adamlar murdagı alımlardan жооп bergen sözlerine kabardar bolbogonduktan em kayra жооп bергenge millet bolup atat. Men bilbeymin, dagы силердин астыңарга канчалык даражада канча күн сабак берем. Кудай Таалам ушул сабактарыбызды үзгүлтүксүз улана турган кылган болсун. Бирок сиздерден сураныч, ушундай баалуу нерселерди силер угуп, жаттап эстеп калгыла. Эртең дагы кайсы бир алым, кайсы бир устаз келип дагы бул маселелерди кайра айтып элдерге жеткизет мен билбейм. Ошон үчүн бар азыркы нематтан пайдаланып, угуп, көңүл буруп, жаттап калганга аракет кылайлык. Ошондуктан ошол мурдагы мухаддисиндер Абу Ханифа боюнча жаман сөздөрдү айткан үчүн кайра аларга мухаддисиндер менен жооп берип атабыз. Ошол мезгилде чоң мухаддисиндер Абу Ханифа боюнча эмне деген? Bir muhaddisler bir nese deptir. Başka köpçülük muhaddisler Abu Hanife boyunca жақсы sözler de aytkanda. Oşon üçün oşolordun sözün ap gelip жооп берип атабыз. Mende толтура маалымат бар. Abu Hanife boyunca Abu Hanife'ni jaktap, anın sözlerin maktap, al alım ekendigin, anın arkasından erçүү gerek degen alımlar mingdep sanalat. Bu oşolordun arasından muhaddisinlerdi gana top aytып атабыз. Sebebi oşol özünün cemaatine bolgan adamlar жооп bersinçi. Bu sözde Abu Hanife muhaddisinler jaman söz aytkan bolsa, kayra muhaddisinler жооп bersin dep Ali ibn Madini'nin sözünü alıp geldik. Şubat ibn Haccaj'ın sözünü alıp geldik. Anan oşentip Yahya bin Ma'in'in sözünü alıp geldik. Yahya bin Said Qattan'ın sözünü alıp geldik. Oşol Hanafi hadis ilimindagi eng çoğ alımlardan. Emi azırkı toktala turganыбыз İbn Abdülbar rahimahullah'tın Abu Hanife boyunca aytkan sözü. Bul kişinin kunyası Abu Umar, Yusuf bin Abdullah, ma'ruf bi İbnil Bar. Özünün adı Yusuf iken, atasının adı Abdullah, balasının adı Umar iken Abu Umar dep. Araplarda oşol erkeleti biröylörдү çakırganda atasının balasının atını aytat. Palançanın balası Yusuf'un balası atası Muhammed'in atası dep. Oşol İmam İbni Abdülbar Abu Hanife boyunca
Emne деген? Bul kişi 413-жылы, 463-жылы bul hicrattın 463-жыл bul dünyadan ötken. Mundayca aytkanda salaflardan, o Peygamberimize jakın adamlardan İmam İbn Abdülbar. Oşunça ilimi menen İmam İbn Abdülbar dağı Maliki mazhabын karmagan. Biroq bir gana Hümeydi degen çoğun alim var. Bu İmam Bukhari'din ustazı bolot, İmam Hümeydi. Abu Hanife boyunca pikiri jakşı bolgon emes Hümeydi'din. Al kişi Mekke'de sabak bergen. İmam Bukhari'din Abu Hanife boyunca jaman pikirde bolup kalıusunun sebebi şul Hümeydi'nin sebebine. Bu Hümeydi kaçan Abu Hanife'nin sözü çıkan bolsa Abu Cifa dep aytkan. Abu Cifa degen ölümtüktün atası dep. Abu Hanife'nin. İmam Bukhari şul özünün ustazı Hümeydi'den tesirlerini Abu Hanife boyunca jaman söz aytkan. Alimler aytat, Hümeydi'den Abu Hanife boyunca jaman sözgü aytışı göre albasçılık başka eşteki yok. Şol İmam Hümeydi çoğun alim. Hümeydi gana İmam İbn Abdülbar Şafii mazhabında bolgon. İmam Şafii'nin sözlerine göyrek fatva bergen. Buranın ömür bayanında Al-Maliki dep azırkı Marokko'da, Maghrib'de Arapçası Marokko'da. Oşol kişi Abu Hanife boyunca emne deydi. Ellezine ravav an Abi Hanife ve vethaqûhu ve asnû aleyhi akthara minellezine tekellemu fihim. Abu Hanife'den hadis rivayet kılganlar. Abu Hanife'den fiil emes. Abu Hanife'den alimler hadis de rivayet kılıptır. Buğa İbn Abdülbar'ın sözü delil oldu. Ellezine ravav an Abi Hanife. Abu Hanife'den hadis rivayet kılganlar. Ve vethaqûhu. Ağa jakşı münözdöme bergenler. Abu Hanife sikatun hadiste alganga bolot. Anın sözünü alganga i'timat kılganga bolot. Çoğun hadiste alim degenler. Ve esnu aleyhi al jönünde maktoo sözlerde aytkan. Abu Hanife boyunca bir 5-6 adam jama söz aytpasa dünyada milyon adam jakşı söz aytkan. Biroq janagı ölümtük çukuganдар oşo 5-6 sözdü adamların arasına tarkatat. Bilesizler Egipet'te İmam Abu Hanife boyunca jaman söz söylegen Hatibul Bagdadi degen bir muhaddis bolgon. Özünün Tarih-i Medinat-ı Selam degen kitap bolgon. Eldin arasında al kitap Tarihul Bagdad degen kitap bilen belgili. Oşol jerge Abu Hanife'ni жазып ömür bayan. Abu Hanife'ni maktagan, Abu Hanife'ni jamandaganların barını toplap koygan. Geberki alimler aytadi, Hatib Bagdadi bul jerde Abu Hanife'ga jaman söz aytuunu maksat kılgan emes. Bolgonu Abu Hanife jönündө emne söz aytılgan bolsa gana toplap koygan degen alimler var. Al-Muhim Hatib Bagdadi özünün Tarih-i Medinat-ı Selam degen kitabında, je bolsa ellerden belgili bolgan Tarih-ül Bagdad kitabında Abu Hanife boyunca jaman jakşı sözlerde aytkan. Emi oşonu Egipet'te oşol zamanda Osmanlı İmperiyasının akırkı buzulup atkan zamanında tak dana oşol Abu Hanife'ni jaman aytkanlarını toptup bir kitap kılıp eldirge tarkatkan. Maksatın emne? Maksatın emne? Maksatın dünyaga çıraqтай bolgon, gündöy bolgon, ayday bolgon Abu Hanife'ni jamandabı. Abu Hanife'nin jamandagan adamlar özünü jamandagan bolot. Sen Abu Hanife'ni jamandasan bile verer. Bidatçılar gana Abu Hanife'ni jamandaydı. Anan atayın oşol Hatib Bagdadi'nin oşol Abu Hanife boyunca jakşı sözleri var. Çok anımez. Jaman sözlerini top kitap kılıp ellerin arasına tarkatkan. Andan keyin İmam Şeyhül İslam İmam Muhammed Zahid Kawthari degen Osmanlı İmperiyasının akırkı alimlerinden Muhammed Zahid Kawthari gelip turup anan Ta'nibul Hatib dep Hatib Bagdadi'nin aytkan sözlerine жооп dep atayın kitap жазган. Aytayın degen maselem ne? Atayı oşol bir-iki sözlerdi elin arasında ne kılat? Jayat. Emi İbn Abdülbar ve esnu aleyhi jana anı maktaganlar Abu Hanife'ni maktaganlar öyle köp. Aktsaru minellezine tekellemu fihi. Abu Hanife boyunca jaman sözler aytkan karaganda anı maktaganlar, andan hadis rivayet kılganlar. Vethaqûhu sika degenler, başkaça aytkanda hadiste anın sözü etibarga alınat degenler köp deydi İmam İbn Abdülbar. Vellezine tekellemu fihi min ehlil hadis
akthara ma abu alayhi al-ighraq fi ar-ra'i wal-qiyas. Эми Абу Ханифа жөнүндө жаман сөз айткандар min ahlil hadis, yani hadis менен алек болгон адамдардан дейт. Ма абу алейхи, Абу Ханифаны айыптагандардын себеби играк фи ра'i вал qiyas. Ра'i деген нерсе бул акыл болуп, фикты илгерки алымдар ра'i деп айткан. Көп фикка кирип кеткендигин айыптаган дейт. Фикка көп кирип, мухаддисиндерде эмне болчу? Hadisler topladığı an fulan an fulan an fulan an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem jawza an Abi Hurayra an İbn Umar an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem dep turula hadis aytat bol bitti. Ekinci hadis. Fuqahalar Abu Hanifa'nın dağılbastam ne? Oşol hadisten mani çıkarıp bergen, hükümdörü çıkargan. Anı ra'ide jawsa fiqh deydi. Em oşendi fiqhtan hüküm hadislerden ayatlardan hüküm çıkargandığını ayıptagan deydi. İğraq fi ra'i vel qiyas. Yani qiyas gebir meseleler var da şeriatımızda aytılındı. Andan keyin жаңы meseleler gelse mujtahid mutlaqtar oşol жаңы meselelerdi emin oşol murdağı aytılgan hadiske salıştırıp qiyas kılıp başka meseleler çıkarttı. Mesela üçün bizde riba boyunca kança mesele var. Buğday, arpa, tuz, kurma boldu. Andan keyinkilerge riba yok mu dese, keyinki alım. Peygamberimiz mezginde şoğa riba dedi. Andan keyinki mujtahid mutlaqtar qiyas kılıp temirdi çıkardı, gipsdi çıkardı, jana başkaları çıkardı. Sebebi oşo okşoş ele. Mavzun vel makil. Kilogramga tarta turgan jana ilgari vazın anan makil deb eki tartu bir ölçömü bolgan. Azı bizde kilogram ele kaldı. Allah. Emi oşol qiyas kılgandığı üçün de ayıptagan deydi. Qiyas bul ayıp emes. Qiyas bul fakihtin, ilimdüğünün ilimi oşol jerde görünöt. Kanti mesele mujtahid mutlaqtın kıyındığı qiyas degen bapta bilinet. Oşon üçün usulul fiqh iliminde usul fiqh degen ilim var. Fiqhti okuganga çeyin bile turgan en negizgi ilim. Oşol fiqhti Abu Hanife Kur'an hadisten kantip çıkargandığını үйrөтө turgan ilim. Oşol fiqhta qiyas degen bap var. En kıyın bap. Bardık talibül ilim algandardı kıynay turgan. Sebebi ne? Uğur ilim. Oşo menen alektengen bul al adam barktı bolgan gayra. Qiyas ilimi bilgendir. Emi İmam İbn Abdülbar aytat anna zalika leysa bi'aybin. Al qiyas menen alekteni, je bolbosa fiqh menen alekteni ayıp emes. Al gayra anın bağlılığı. Asa okşop jattap öyle biri-birini ötkörüp bergen al ilim emes. Anı liboy adam jattap ötkörüp berip koyuşu mümkün. Andan hüküm çıkarı, meselelerdi çeçü. Bu başka mesele. Sebebi adamlardan yaşoosunda daima meseleler gelip turat da. Surası namazdan mesele surayız, orozadan surayız, acılıktan surayız, ayalınızga talak berip aldınız, ayalın menen ajırashıp atat. Meselelerin bardığın jana jattagandar жооп бере алабы? Fuqahalar жооп берет. Valeyse bi'aybin. İmam İbn Abdülbar aytat, bu ayıp emes, gayra maqtay turgan nerse deydi. Andan keyin vel irca, anan irca boyunca ne kılgan? Ayıptagan. Emi ircaga toktolosok bolboyt. Irca degen mesele Abu Hanifa'nın mezgilinde şul Abu Hanifa'nın ayıptaganlardan bir ayıbı irca menen. İrca degen nerse özü iki cemaat var ircada. Biri ehli sünnet, birisi ehli bid'ah. Bid'at bilen alektengenlerdi ircası tuğra emez. Alemi ehli sünnanın ircası tuğra. Emo şonu çeşmele biliriz. Ötkünkü sabahında esinizlere bola turgan bolsa İmam İbrahim'in Nakhai Kufa'dagı en çoğun alım bul dünyadan ötkön mezgilde en çoğun alım bul dünyadan ötkönde anın 5 şakirti çoğulup 40.000 dirhamdı çoğultup kimge vardılar? Hakam ibn Utaybe'ga vargan. Sen İbrahim Nakhai bul dünyadan öttü. Emi anın ilimin ulantıp gelemi sen İbrahim Nakhai'din oturuşuna oturup ilimin ulantıp ellerinin fatvasına cevap verip ellerinin muhtaçlığını çeş
деп барган мезгилде имам Абу Ханифа рахматулла алейхи ошо менен чогуу бар болчу. Ошого айтканбыз, Абу Ханифанын 70-жылы төрөлгөндүгүнө далил. Себеби Ибрахим Нахаи өлгөн 95-хижратта өлсө. Имам Абу Ханифа 80-жылы төрөлгөн болсо, 15 эле жашта болуп калды. Ал качан акыйданы окуду, качан фикхти окуп, анан Ибрахим Нахаидин шакирттери, чоң шакирттердин катарына кирип калды дегенбиз. Эгерде 70-жылы өлгөнүн биз туура деп белгилей турган болсок, ошондо имам Абу Ханифа 25 жашта болгон болот. Ошондо анан тиги Ибрахим Нахаидин Мемин деген шакирттери менен Хакам ибн Утайбага барып атат. Эми Хакам ибн Утайбага барып, аны тиги Ибрахим Нахаидин столуна отуруп элдерге фатва бер дегенде эмне деген билесиңерби? Такуну раисана фил иржа. Иржада биздин башчыбыз болуп отуруп берди Ибрахим Нахаидин ордуна дейт. Иржада биздин башчыбыз болуп берди. Мынакей бизге далил. Анда ошол Куфада Ибрахим Нахаи Алкаманын шакирти, Алкама Абдуллах ибн Масуддун шакирти, ошол жолдун бардыгы туура деген сөз. Абдуллах ибн Масуд илимди Алкамага үйрөтсө, төкпөй чачпайсың. Абдуллах ибн Масуд пайгамбардан үйрөнүп келген. Ал келип туруп Ибн Масуд үйрөндү, Ибн Масуд келип Алкамага үйрөтсө, Алкама Ибрахим Нахаиге үйрөтүп атса, Ибрахим Нахаи муржия болсо, анан ал өлгөндөн кийин Хакам ибн Утайбага келсен бизге иржага Ибрахим Нахаинин ордуна отур деп атса, демек ошол мезгилде ахлу сунна муржия болгон. Муржия болгон дегенди дагы ошол мезгилде көптөгөн шариятыбызга туура келбеген жамааттар болгон. Ал-Qadariyya, Шиа жана башкалар. Ошолордон айырмалангандарды ал-Муржия же болсо иржа деп айткан. Алар эмне деп айткан? Эми ошол жерде бир чоң токтоло турган маселе бар. Mu'tazilалар менен Хавариждер, эгерде бир адам чоң күнөө кыла турган болсо, Хавариждер эмне дейт? Кафир дейт, тозокто түбөлүктүү калат дейт. Намаз окуя койсоңуз, болду, кафирсиз, толук намаз окуя койдуңуз, орозо кармага закат бербедиңиз, кафирсиң. Тозокто түбөлүк каласың. Хавариждер ушундай дейт. Al-Murji'alar Mu'tazilалар эмне дейт? Жок. Аны чоң күнөө кылгандар манзилатун байна манзилатайни. Эки тозок бири бештин ортосунда бир орунда болот дейт. Биздин имам Абу Ханифа жана анын устаздары Ибрахим Нахаи, Хаммад ибн Аби Сулаймандар ал-иржа деген ат-таъхир деген нерсе. Бир нерсени кечиктирүү. Алар эмне дейт? Нахну нуаххиру амраху илаллах. Биз иржа кылабыз. Бирөө чоң күнөө кылып туруп, кафир болбостон өлсө, аны биз кафир деп айтпайбыз. Ал өлгөндөн кийин Аллах Тааланын каалоосунда. Кааласа аны кечирип салат, кааласа аны азаптайт дагы, анан түбөлүктө калбайт, азаптап туруп кайра бейишине киргизет. Биз буну ал-иржа деген ат-таъхир, биз кечиктиребиз. Аллах Таалага таштап коёбуз. Азыр аны кафир, анан манзилатун байна манзилатайни, тозок менен бейиштин арасындагы бир орунда калат дебестен, биз бул нерсени Аллах Таалага тапшыралы дегендиги үчүн эле алар муржия деп аталып калды. Эми ушул боюнча кичине токтолобуз. Имам al-irja huna irja ahlu sunna fil Iraq. Устазыбыз Шейх Салах Абул Хадж айтат, иржа бул жерде айтылып аткан. Хуа иржа ахлу суннанын иржасы дейт. Кайсыл жердеги? Ирактагы. Би сабабы тааддуд ал-фирак min al-mu'tazilati wal-khawarij wa shi'a. Себеби ал жерде бир фиркалар, бузулган фиркалар көбөйүп кетти. Алар кимдер? Mu'tazilalar, khawarijдер, анан ши'алар. فكان أهل السنة أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة. Эми ошол мезгилдеги ахлу сунналар эмне дешкен? Чоң күнөө кылганды биз кафир дебейбиз дейт. Азыр угуп калып атасыңарбы? Намаз окугандар кафир дегендер. Проблема.
Биздин Ahlus Sunna wal Jamaada emne deybiz? Çoğun günah kılgandardı biz kafir deyiz, fasık deyiz. Kaça namaz farz emes dese anı biz ne deyiz? Kafir deyiz. لِأَنَّهُمْ أَهْلُ سُنَّةِ لَا يُكَفِّرُونَ مُرْتَكَبِ الْكَبِيرَ. Çoğun günah kılgandardı kafir de aytbaydı Ahlus Sunna değil. وَإِنَّمَا يُرْجِعُونَ أَمْرَهُ إِلَى اللّٰهِ. Anın işin geçiktirip Allah Teala'ya tapşırağız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyibi, bu oldu. Allah'a tapşırağız. İnşa azzebehu, Allah Teala kağısanı azaptaydı. Ve inşa rahimehu, Allah Teala anı keçiret. Tafsiluhu fîme. Emi andan giyin men sizlerge bunu gengirrek kılıp aytıp bereyin deydi. Eğer de kimde kim irca meselesin, oşol iki tayfanın ortasındaki ircanın Ahlü Sünne men irca ahli bid'anın ortasındaki manini terengirak bilem dese, İmam Laknavi rahmetullahi aleyhinin Ar-Raf'u ve Tekmil degan kitabı var. Oşol kitapta okusa, Şeyh bizin çoğun ata ustazı Şeyh Abdülfattah Abu Gudda degan alimdin tahqiqi menen çıkan kitap. Şunu okusa kengirrek malumat alat. Emi bul jerge İmam Keşmiri, çoğun Indiyadan çıkan bir alim var, Hanafi alim. Al kişi Faydul Bari degen Sahih Bukhari'ge yazgan şarhı var, çeşmesi var. Oşol jerde bir jakşı sözler aytkan, oşonu biraz toxtalabız. Qala al-İmam al-Keşmiri fi Faydul Bari şerh Sahih Bukhari. Sahih Bukhari'nin şerhi Faydul Bari'de İmam Keşmiri aytat, 1. tom 53. betinde. Mezheb Ahlü Sünne vel Cema'a, Ahlü Sünne vel Cema'nın mazhabı deyt, ennel a'male aydan la budda minha. Emi biz havaricler menen, mu'tazileler menen amal jönündө talaş atabız da, amal kılbasa alar kafirga çıgarıyor atat, biz musulman dep atabız. Emi deyt, men düşündürüp aytayın deyt, Ahlü Sünne vel Cemaa'da a'mal, orozo bolsun, namaz bolsun, zeket bolsun, şul amaldar la budda minha, sözsüz boluş gerek. Hiç kim aytıp atkan jok. Namaz okubay jüreber, zeket berbey jüreber, orozo karmabay jüreber degen jokpuz. Millet, oşon üçün ilim okup atabız. Daim düşündürüp atabız namazdın ökümdörün, orozonun ökümdörün. Paygambarыбыз bizge alıp kelgen buyruk amaldарды kantip atkarбай koyabız. Atkarışыбыз gerek. Anı hiç kim kılbay koysun dep atkan jokpuz. Bolgonu bir adam oşonu kılbay, birok la ilahe illallah Muhammed Resulullah dep ötüp ketken bolsa emne bolat degen maseleni toktalabız. Lakin tarikuha mufassakun ve la mukaffar. Emi amaldardı taştagandar bu fasık bolat. Fasık degen nese dini az adam. Kudaydın buyruklarını atkarbagan, janagınday dini az adamdı fasık dep aytadi. Birok kafir emes. Aynen kafir dep bir adamdı aytı öte or mesele. Biz adamdardı İslamga girgiz albay bara bolup atsak, adamlar İslamdan çıgar albay bara. Eptep bunu la ilahe illallah Muhammed Resulullah dep qaz, eptep cuma okugan meken, başı tiyip mi sajdıga bol. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dese da eptep musulman kılaylı dep alek bolup atabız. Adamlar musulmandardı kafirga çıgarуу menen, musulmandardı bid'atçıga çıgarуу menen, musulmandardı Ahlü Sünneden çıgarуу menen ubara. Biz girgiz albay ubarabız. İmam Abu Hanife'den şunday rivayet var. Bol Rasmul Mufti jana fatva berүүnün joldoru degen, oşonun ereceleri degen kitapta aytılат. Eğer bir adamdı deydi, alsız bir söz menen bolsa da eptep anı musulman kılууга hareket kılışыбыз керек deydi. Күчтүү dalilder var. Bunu kişi kafir degenge. Alsız dalilder var. Bir günü gördüm ele jay namaz götürüp жүргөн, bir günü topu kiygen gördüm degen bir alsızlar var. Narjakta bir dalil aytıp atat, bul namaz okubayla koş gerek, namaz okubasa bola berет деген bir күчтүү dalilderdi aytıp atat. Bir alsız dalilder aytıp atsa, şu alsız rivayatlar bolsa da. Emi bul misal keltiriyorum negizi. Biz rivayatka karayız. Rivayatlarda bunu kafir ekendigine, başka bir rivayatta bunu musulman degen bolsa, kafir degen rivayatlar күчтүү bolsa, musulman degen rivayatlar alsız bolsa, şu alsızına fatva bereli deydi. Hep de musulman kılaylı bizi.
Bir adamdın köpçülük amaldары, sözdörü kapırlıkka dalalat kılsa, az gana sözdörü musulmanlıkka dalalat kılan nerse olsa biz musulman deybiz deydi. Anan Allah'a tapşırarız, ne olsa o şakka olsun. Biz şunu kapır da hüküm vermeyli. Biz de musulman değil, anın canazasına varaylı. Ölse gömöylü musulmanların. Koşunabız bolsa жақсы мамиле кылайлы. Musulman bolsa musulmanday мамиле кылалы. Калганын Кудайга тапшырайлы. Эми аны амалды аткарбай койгонду биз фасык деп эле токтой бул дин безер жана dini taiz adam değil. Anı kapırga çıkarbar dedi. فَلَمْ يُشَدِّدُوا ف۪يهَا كَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ Emi ahl-i sünne vel cema'a havariclerday, anan mu'taziladay, janağı adaşkan cemaatlarday ol bu nesini katı kılıp eptöylü bir namaz okuvasanı kapırga çıkarbayız dedi. Oşonda öyle وَلَمْ يُهَوِّنُوا أَمْرَهَا كَالْمُرْجِئَ Emi murciyalarga okşop jana ahli sünne emes, bidatçı murciyalarga okşop jengil da kalbayız dedi. Jana ayttık, murciya iki türge bölünöt. Ahli sünnanın murciyası var, ahli bid'anın murciyası var. Bardığıyla murciya eken go, bardığıyla söge vereyli değil. Ahli bid'a muhaddis var, ahli sünne bid'a muhaddis var. Ahli sünne sopu var, ahli bid'a sopu var. Bid'atçı sopu var, ahli sünnenin sopusu var. Tuğra jolda o fukahalar var, adaşkan fukahalar var. Bardık mı sen var? Жақсы bir mekanik var, jama mekanik var. Жақсы vraç var, jama vraç var. Şunda nerse var da. Murciyanın da ahl-i sünne murciyası var. Bular Abu Hanife, jana anlaşol Abdullah ibn Mas'ud'un yolunu ulagan tuğra joldağı murciyalar. Alar ne dedi murciya bolusuna? Çoğun günah kılgandardı Allah'a kaltıraylı. Kalasa Allah Teala azaptasın, kalasa al, günahsün geçirsin dedi. Havaricler olsa darem öyle ne olur kapırga çıkardı. Kapır dedi. Tüvelük tuzakta kalat dedi. Mu'tazileler menziletün beyne menzileteyni. O arasatta kalat dedi. Arasatta kaldım deyit koy. O şol arasat o şo. Menziletün beyne menzileteyni. Emi janağı buzuku murciyalardan düşünüyor kanday. Emnege adamlar Abu Hanifa'nı ayıptaganda o şol janağı buzulgan murciyalarga tengip atat. Dese, oşo murciya degen buzuklar var, aların jolu takır başkaça. Alar emne deyt? İman ele keltirseň boldu deyt. Günөө kılasыңбы, namaz okuysun, okuwaysın sağa hiç kanday ziyan bermeyt deyt. Bular ahlil bid'anın murciyası. Bizdin Abu Hanife je bolbosa İbrahim Nahay, Alqama bular anday sözde aytpayt. Günөө kılsaň imanına ziyanın beret. Kantip iman keltirip koyuyor, namaz okuya jüre veresin. Kantip sen iman keltirip koyuyor, urluk kılıp jüre veresin. Anday emes. Alar bolu öğret deydi. Bunu oşular tuğra emes yolda. Alemi ahl-i sünnanın ircası bolğanı Allah Teala'ga kanat kaltırıp atat, kalasa azaptaydı, kalasa geçirip salataydı. Thumma haulai iftaraku firqatayn. Emi uşullar iki bölüge bölünü asitedi. Fa aktharul muhaddisin köpçülük muhaddisinler ila annal imana murakkabu minel a'mal. Köpçülük muhaddisinler amaldar iman menen neme amal ökö biri-birine juruluşkan deydi. Amal kılbay koysan ele kapır bolasın deydi. Murakkabu minel a'mal. İman amal menen kurulgan deydi. Eğer amal jok bola turgan bolsa, anın imanı jok bolup kalat deydi. Ve imamunal a'zam. Bizden ulu imamımız Abu Hanife ve aktharul fuqaha. Jana köptüğün fuqahalar İbrahim Nahay, Alqama, Abdullah ibn Mas'ud'lara vel mutekellimin da başka alimler ila annal a'mala gayru dakhilatin fil iman. Amaldar imanga girbeyt dedi. İman özünçö, amal özünçö dedi. Sebebi la ilahe illallah Muhammed Resulullah desen boldu imanga girdin. Namaz okuwasan da. Ha? Ma ittifaqihim jami'an ala anna faqidut tasdiq kafir. Em ököten ele muhaddisinler dele Abu Hanifalar dele Allah Teala'ga olan işenim jok bola turmasa kafir dep aytышат. Bul жерде Allah Teala'ga işenүү бар, болгону amalda biri-biri menen tartışıp жатышат deydi.
Эми İmam Kavsari rahmetullahi aleyhi bir жақсы сөздерді айтқан. Ошону дагы токтоло. Wa zalika annahu kana fi zaman Abi Hanifa wa ba'dahu unasun salihun ya'taqiduna anna al-iman qawlun wa amalun yazid wa yanqus. Эми Abu Hanifa'nın zamanında жана андан кийин bir жақсы insanlar болгон. Salih insanlar. Алар эмне деп этикад кылышкан? Annal imana qawlun wa amalun. İman emne dese söz menen la ilahe illallah dep aytуу, anan amal дейт. Намаз окуш керек, орозо кармаш керек. Yazиду ва янкусу. İman көбөйүп турат, азайып турат деген. Wa yarmuna bil irja'i man yara anna al imana huwa al aqdu wal kalima. Эми irja menen ошол muhaddisинler adamдарды айыптап турган эмнеге? İmandı bul жүрөк менен иман келтирип, тил менен айтып койсо бул иман дегендерди айыптап турган. Силер муржия болуп калган. Амалды киргизбей койдуңар дейт. Жок, амал башка, бул иман башка. Ошон үчүн пайгамбарыбыздан келип Жабраилдин хадисинде мал иман, иман эмне деди? Анта абудаллах ка анта шахада ла илаха иллаллах анна Мухаммад расулуллах. Şahada keltirişin gerek, Allah Teala peygamberimize iman keltirişin gerek. Andan keyin ne? Kıyamet gününe anan periştelerge, kitaplarga, anan taqdirden жақшылык жана жамандыгына iman keltirgende mu'min boz bütü. Şul iman. Ma'annal haqqa sarah bin nazar ilal hujac şer'i. Emi deyt, hakikat dalillerdi qarayıp turadigan bolsok, ошол Ahl-i Sunna, Abu Hanifa, jana İbrahim Naxai alqamalardın, oşol Kufadağı fuqahaların sözleri tuğra deydi. Allah Teala Kur'an'da Hucurat Suresi'nin 14. ayetinde emne deydi? Lemma yadkhulul iman fi kulubikum. Kaçan gana alardın imanı jürögüne girgende deydi. Demek iman jüröktün işken, amal emesken. Alemi amal bul. İmandın nurun көбөйтө турган, толуктай турган нерсе. Камал, иманды толуктукка жеткизе турган нерсе. İmandын bir bölügü эмес. Misal үчүн имандын bölügü бар да, şahadat kalime keltiriş gerek, anan Allah Taalаны жалгыз деш керек, анан пайгамбарыбызды пайгамбар деш керек. Булардын бирөөсү жок боло турган болсо кафир болот. Жана иман ла yazиду ва ла янкусу дегендер бар го, дейбиз го биз. Nemeler muhaddisinler ja başkalar iman көбөйөт жана azayat дейт. Анда көбөйсө жанагы имандын шарттарынан бирөө азайып кетеби? Эмне болот? Күнөө кылса көбөйөт, азаят дейт. Андай боло турган болсо, күнөө кылган адам капырлыкта айыпталып калат. Ошого Mu'tazile болсо, Хавариждер болсо кафирга чыгарып ийсе, Ахлу Сунна ортодо экен, муржиялар так рештеге кылбасаң деле боло берет дейт. Ошон үчүн ортолукту кармаган жакшы. Ошого Абу Ханифа аны муржия деп айыптаганында эч кандай бир кеп кыпындай дагы маселе жок дейт. Ошого эгерде бир жерден угуп калсаңар Абу Ханифа муржия болгон десе айтып коерсиңар. Муржия Ахлу Суннаныкы болгон. Ал эч кандай немеге иманга зыян тийбеген муржия. Эми дагы Абу Ханифаны жакшы мактаган адамдардын сөзүнө келе турган болсок, Имам Захаби. Имам Захаби деген чоң алым өткөн. Бул киши биринчи Ибн Теймиянын шакирти болгон. Ибн Теймия билесиңерби? Жана жамааттын башчысы. Ошонун шакирти болгон. Кийин ал шакирт болуп жүрүп, Имам Захаби Ибн Теймиянын адашкандарын көрүп, аркага чегинген. Аркага чегинип Насихату Захабия деген Ибн Теймия китеп жазган. Ал жеринде эмне деген? Ey устаз Ибн Теймия, сен бурда алым элең, Хамбали маскабын карманчыгына азыр караңгылыкка кетип атасың. Муну жолуң туура эмес. Кайт деп китеп жазган. Бирок ал китепти окуса дагы Ибн Теймия жолунан кайткан эмес. Кайтпагандан кийин анан Имам Az-Zahabi Ahlu Sunnага бүтүндөй кирип Ибн Теймиянын сөзүн бүтүндөй чаңган. Анан азыркы тиги туугандар Имам Захаби биздин алымыбыз деп жүрөт. Жок, Имам Захаби биздин алымыбыз. Сияр Алам Нубала деген китеп жазган. Ошол жерде бүтүндөй ошо Ибн Теймиянын айткан бүтүндөй көпчүлүк сөздөрүнө
ошол жерде жооп берип туура эмес экендигин жазган. Имам Ибн Теймия, Имам Захаби рахматуллах алейхи жаш мезгилинде Ибн Теймиядан таасирленип жүргөн мезгилинде Ал-Улу деген китеп жазган. Ал-Улу деген китеби 17 жашында жазган. Ал китебинде 17 жашында жазып, Аллах асманда деп хадистер менен далилдеп жазган. Кийин ал сөзүнөн кайткандыгын Имам Захаби өзү айткан. Мен мына китептен кайттым. Ол мурда жаш мезгилде жазып койгон экенбиз. Кайра ал сөзүн жана жамаат азырга чейин ошол китепти көтөрүп, Имам Захаби мындай дегенде ошол китепти көтөрүп жүрөт. Ал китептен кайткан. Анан ал китептин ичинен 80% мавду, жалган, даиф риваяттар. Ошол Имам Захаби айтат: "Кана имаман вари'ан." Абу Ханифа чоң таква алым болгон дейт. Алиман амилан. Алым болгон, анан илимине амал кылган адам. Бизде кээ бир адамдарда илим бар, бирок амал кылбайт. Сенин кыйындыгың, сенин баалуулугуң илимиңе амал кылганда. Эгерде илимиңе амал кылбасаң, анда шайтандан айырмаң жок. Шайтан дагы алым болгон. Абу Ханифа алым болгон, амилан болгон. Ошол илимине амал кылган. Мутааббидан, көп ибадат кылган. Кабиру шан, анын урмат өтө жогору. La yakbalu cevaizi sultan, padişalardan gelgen padarkalarda alçı mesken. Emnege? Padarkalarda gelgenden keyin, demek keyin arkasından bir söz söyleş gerek болады, ошон үчүн padarkasını kabul algan emes. Padişalardan. Bel yetteciru ve yetekessabu. Özü ticaret kılıp, özü akça tabi, özünü özü bakkan. Dağı başka yerinde kana min ezkiya beni Adem. Abu Hanife adam balasındaki en akıllı adam bulundu. Ve cema'a beynel fiqhi vel ibade. Fiqh menen ibadeti ten karmagan. Bizde şu bir problema var da, fiqhti bilgenler ibadat kılbaydı da, tahajjudun köp turbaydı, ibadatlarına suz boladı. Abu Hanife fiqh menen ibadeti koşu kılgan. Köp ibadat kılıp, köp Kur'an okup, köp tahajjud okup, köp acılık kılgan adam. Ve sakha berişen de olan ki, azı moldular bermey kalan, tuk alat. Abu Hanife berişen bolgan eken. Darı sabaktan keyin talebelerini, özünün okuşçularına, janağı özünün ticaretinden tapkan akçalardan ne kılgan? Sadaka da kılgan. Ve kana la yakbalu cevaiz devle bel yunfiqu ve yu'thiru ala kasbihi. Bu ikinci sözündeken. Ve kana la yakbal cevaiz devle. Memleket tarafından gelgen padarkalarda alçı mesken. Bel yunfiqu ve yu'thiru min kasbihi. Özü kılıp, özünün kolu menen işlep tapkan, biznesmeni tapkan nesilerde jogorу koyuşken. Lahu darun kebiratun li'amal khasatayn. Bir material tige jasay turgan özünün magazini bolgon eken. Al muhim Abu Hanife şunday özünün adal emgegi menen, ilimi menen aliktengen ulu alım bolgon eken. Al-Ghazali, İmam Ghazali Şafii mazhabında ne dedi? Amma Abu Hanife felaqad kana aydan abidan zahidan arifan billahi taala khaifan minhu. Abu Hanife şunday adam bolgon dedi. Abid, köp ibadat kılgan, zahid, janağı dünyönü kulu bolup kalgan. Zuhud dese gevirkiler dünyönü taştoo dep bilет. Dünya terk dünya deyt ko. Zuhud boluş gerek, dünyönü taştaş gerek deyt. Jok, zahid boluş üçün dünyönü jürökö kirgizbеш gerek. Dünya kolunda boluş gerek. Akça gelip atau, ketip atau sağa başın orubaş gerek. Gelip atsa sadaka kılış gerek, jok bolsa oruç ağarmaş gerek. Oşonday adam zahid bolu da. Kana zahidan dedi. Arifan billah. Allah'ты tanıgan insan bolgan Abu Hanife. Allah'ты tanıgan adam hiç kaçan anın şeriatına karşı söz söylebeydi. Khaifan minhu. Allah'tan korkkan. Evirki moldalar Allah'tan korkbaydı. Kança degen zina menen karmalgan moldalar bolgan go. Vel acabu min muqallidi الشافعي كيف يتعنون إماما كان يتأدب معه الشافعي dedi. Emi özü İmam Gazali özü Şafii, emi öte sonu söz. Men tangalam dedi. İmam Şafii'nin arkasından erçigenlerden daha kişine Abu Hanife jamana söz aytkanlar var. İmam Darqutni, daha başka
адамдар. Мен таң қалам дейді. Шафи мазхабын қарманғандар дейді. Кайфа ят'ануна имаман. Ондай чоң имамға қандай жаман сөз айтады. Шуларға таң қалам дейді. Кана ятааддабу мааху Шафии. Имам Шафии Абу Ханифаның жанында әдепті болған, қабырына барғанда. Анан сен имам Шафиді ерчіп ату Абу Ханифа жөнінде жаман сөз айтасың дейді. Хал хаза илля та'n фи имами мазхабихи. Имам Ғазали айтады, бұл қайда дейді, өзінің ұстазын айыптап атқан жері жоқ дейді. Sen Abu Hanifa'nı жамандап атсаң, сенің имам Шафи Абу Ханифа менен жақшы мамиледе болуп, аны сыйлап аткан болсо, сен өзүң имамың сөгүп албадыңбы дейт имам. Аш-Ша'рани, дагы чоң бир алым Ша'рани айтат: "Лау ансафа ал-муқаллидуна ли имам Малик ва Шафи'i лам юда'иф ахадун минхум қаулан мин aqwal Аби Ханифа ба'дама сами'у мадха аимматухум له أئمتهم. لو أنصف ديت إجر إنصافتو بلو ترغم بوسو ديت إمام مالك تجانا شافعي يرچيگендер да Абу Ханифа жөнүндө жаман сөз сүйлөгөндөр бар азыраак. Ошолор эгер инсафтуу боло турган болсо, аны бирөөсү дагы Абу Ханифаны даиф алсыз деп айтпаш керек эле дейт. Же болбосо Абу Ханифанын сөздөрүн алсыз деп айтпашы керек эле дейт. Алар деп өзүнүн устаздарынан Абу Ханифаны мактаган сөзүн уккандан кийин дейт. Имам Малик жакшы мактаган, Имам Шафии эмне деп куллу наси иялун фил фикhi ила Аби Ханифа. Адамдардын бардыгы фикh маселесинде Абу Ханифага кайтыш керек. Факих болом десиңде Абу Ханифанын китебин окуш керек дейт. Болбосо факих боло албайсың дейт. Маселелерди чече албайсың дейт. Имам Шафииден сурашкан, Имам Шафии фикhtагы ушундай дакыйк адамдар чече албаган татаал маселелерди кантип чечтиң? Бул илимди каяктан алдың деп сураганда, Мухаммад бин Хасан Шейбанинин китептерин окугандан кийин дейт. Мухаммад бин Хасан Шейбани Абу Ханифанын шакирти, Имам Шафии небере шакирти. Имам Абу Ханифанын шакиртинин китебин окуп таасирленип факих болуп атып, ушул даражага жеттим дейт. Анан кийин Шафии эрчигендер Абу Ханифа жөнүндө жаман сөз айтсам эмне деген сөз болот? Уят болот. Имам Малик эмне деген? Имам Маликтен Абу Ханифаны көрдүңбү десе, он көрдүм деген. Эгерде муну устунду алтындан экендигин далилде десе, худжатын коюп берет. Буну тиги жана таксырлар туура эмес түшүнөт. Бул дейт Абу Ханифанын сөздө чебер экендигин bir nerseni apırtıp aytkandığına dalil deydi. Sebebi de bul ustun jıgaçtan deydi. Al kantip altın ekeni dalilep berет deydi. Demek bul jıgaç deydi. Bunu altın emes deydi. Abu Hanife şu jıgaçты da silerge altınday kılıp сүрөттөп берет deydi. Öte çoң ayıptı o da. İmam Malik ушул максатты айтты беле? Жок, бул максатты айткан эмес. İmam Malik Abu Hanife ушунчалык далили күчтүү, жада калса муну дагы алтын кылып бергенге сага далилин коюп берет деген сөз. Ал Абу Ханифаны мактап аткан мезгилде айткан, Абу Ханифаны жаман деп аткан мезгилде эмес. Мисалы, биз деңизди илимге теңеп айтабыз, билесиңерби? Муну деңиз экен дейбиз, берешем болсо, муну арабтарда илимдүүнү хада бахрун дейт. Муну деңиз экен дейт. Бул жерде деңиз дегенден максат аны мактап аткандагысы. Деңиздин суусунун көптүгү менен, анын ичинде лулу вал маржан, ушундай баалуу таштар бар экендигин. Эгер жүрөгүңдө оорусу бар болсо, ушул сөздөрдү айыптасаң болот. Деңиз жаман. Сүзгөндү билбесең өлөсүң. Өзүнүн өлтүрүп туруп, толкуну менен сыртка чыгарып коет. Бардык адамдар ошону чөгүп өлөт ошол жерде, деңизде канча деген кемелер өлгөн. Жок болгон адамдар чөгүп өлгөн. Сен жаман жагын ниет кылып берсең, ниетиңе бүт нерсени жаманга кылсаң болот. Адамдар ошону жакшы жагын түшүнө билген. Эгерде аалымдар паланча деңиз экен десе, анын илими көп экен, аалым экен деп түшүнүш керек. Аны жанагы мааниде эмес. Имам Маликтин дагы Абу Ханифа боюнча мактагандыгын
ошо мактоо иретине түшүндүрүш керек. Анын далили күчтүү экендигин. Себеби имам Маликтен жаман сөз келген эмес. Ошого айтып атат, эгерде жана инсаф кыла турган болсо, алардын имамдары Абу Ханифа боюнча жакшы сөз айткан эле дейт. Валау лам якун минат танви. Бул жагы окубай эле коелу, узунураак экен. Ибрахим бин Икрима ал-Махзуми деген чоң алым айтат: "Ма раайту фи асри куллихи". Мен жашаган замандын бардыгында көрбөдүм алиман аура вала азхад вала а'бад вала а'ла мин Аби Ханифа. Мен өзүмдүн заманымда такыбалыгынан жана зухуд жагынан, көп ибадат кылгандыгынан, илим жагынан Абу Ханифадай адамды көрбөдүм дейт. Анан ошол адамды кантип башка адамдар бир жаман сөз айтуусу керек. Бизге 12 мүнөт убакыт калыптыр. Бизде суроолор бар эле, ошо суроолорго кичине токтоп коелук. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бериңиз. Имам Захари өзү кайсы мазхабта? Шафи мазхабында болгон. Шафи мазхабында болгон. Мисалы Ханафи мазхабы бизге мектеп болуп келди да. Ооба. Анан биз өзүбүз Ханафи мазхабта делечи имам Азам кээ бир сөздөрүн албайбыз го. Мисалы Сахибен айтты деп сиз айтып каласыз го. Биз ушунун сөзүн алабыз деп. Бизге ошону ким айтып берди? Кайсы имам айтып берди? Мисалы Абу Ханифанын эмес, бунун сөзүн алабыз деп ошол. Сиздин сурооңуз менен бүгүн сабак бүтөт азыр. Азыр сиз жооп берем, Assalamu alaikum. Алейкум. Баарыбызга эле белгилүү бир хадис бар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жана сахаба атесимен жигип атат. Ошол келип туруп айтат: "Ey Аллахтын элчиси, мен дуамда 30%-ын сага салават кылып айтайын, калган өзүмө сурайын десе, жакшыбы дегенде Пайгамбарыбыз алейхиссалам: "Жакшы, бирок көбөлчөң андан жакшы." Кыскартып атам да, ошондо акыркы сөзүндө Пайгамбарыбыз Саллаллаху алейхи вассалам сахаба айтат: "Аллахым менен дуам баарын сизге салават кылып айтайын" дегенде алейхиссалам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтпайбы? Эгерде сен ошондой кылсаң дейт, сен сураган нерсени жакшыраагын Алла Таалам сага берет дейт. Суроонун мааниси. Ошондо биз дуа кылып атканда, мисалы мен, бул менин жеке оюмда, дуа кылып атканда, мисалы намаз окуп өлүп өлүп Аллахка жайдымбы, Аллахка мактоолорду айтып туруп, 70-нчи салават айтсам. Мисалы 3, 5, 7, 20, 30. 100 миң. Жаап койсом. Ушул дуа туурабы? Машалла, Аллахым разы болсун. Негизинен бул таргиб, кызыктыруу иретинде айтылган хадис. Булга амал кылсак болобу? Фадаил амалдагы хадистерге амал кылсак болот. Ал эми өкүмдөгү хадистерди биз муштахид мутлак дечибиз керек Абу Ханифаны. Сиз айтып аткан хадис ошо фадаил амалдагы айтылган хадис. Эми бул хадисте ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураган маанисин айталы. Өзүң дуа кылгандан көрө мага салават кылсаң, Аллах Таала арттырып берет деди. Эми биздин алымдарыбыз айтат, сен бир нерсеге муктаждыгың бар. Балаң ооруп атат, же болбосо ишиң жүрүшпөй атат, же болбосо бизнесиңде бир проблема, же өзүң ооруп атасың. Эй Аллахым, мен бизнесимди жакшы кыл. Эй Аллахым, мага бала бер. Эй Аллахым, мен оорума шифа бер, ден соолук бер дегенден көрө, Аллах Таала сенин муктаждыгыңды билүүчү зат. Жөн эле Алла Пайгамбарыбызга салават айтып берсең, Аллах Таала ошол ишиңди да чечет, андан арттырып да берет деген алымдардын сөзү бар. Себеби сен бир жолу Пайгамбарыбызга салават айтсаң, Аллах Таала сага 10 жолу салават. Аллах Тааланын 10 жолу рахматы сага келе турган болсо, ишиң бүтпөй калабы? Бүтөт да. Ошон үчүн дуа кылганда суралбастан, Аллахым мага мындай бер дегенден көрө, жүрөгүңдөгү нерсени Аллах Таала билүүчү. Жөн эле Пайгамбарыбызга салават айтса, ошол дуанын кабыл болуусуна жеңил болот дейт. Аллахым разы болсун. Сиздин сурооңузга келдик. Чындыгында биздин Ханафи мазхабта бир канча мучтахид мутлактар бар. Абу Ханифа, имам Абу Юсуф Ансари, Мухаммад бин Хасан Шейбани, Зуфар ибн Хузейл, Хасан бин Зияд Лу'луи, дагы башка. Айтылат, Абу Ханифанын маҗлисинде бир канча мучтахид мутлактар отурган. Бирок мучтахид мутлактардын дагы даражасы бар. Абу Ханифа эң жогору. Себеби усулу күчтүү. Андан кийин мындай. Эми ошого биз
Alımdardın sözdөрün kabul kılууda kılımga bölüp karaganыбыз жакшы болот. Birinci kılım, ikinci kılım, üçüncü kılım, dördüncü kılım, beşinci kılım, altıncı kılım da ошентип 9 kılımga чейин эстеп туруңуз. Birinci kılım bul ne? Abu Hanife, Abu Yusuf, Muhammed mujtahid mutlaqtardın zamanı. Üçüncü, dördüncüsü özlerinin Hanafiyiz deşet, bırak 400. hicrattın içinde bolgonduktan mujtahid mutlaq boluğa hareket kılgan alımlar. Özün Hanafiyimin deyt, bırak ança minça Kur'an hadisten de hüküm çıkara alat. 400. yıldan keyin hiç kim Kur'an hadisten hüküm çıkaraganga akısı yok. Mujtahid mutlaqtar çıgılek. Oşoğa 400. kılımdan keyin başkaça aytkanda 400. yıldan keyin 4. kılımdan keyinki alımlar bardıq maskap karmagan. Kebir kana tentekler maskap karmaga жүрсө, көпчүлүк alımlar maskap karmagan. Emi birinci, ikinci kılımdagılar bula mujtahid mutlaqtar. Andan keyinki 3. 4. kılımda kimler? İmam Tahavi, İmam el-Jassas, Ar-Razi, İmam el-Kardari, İmam Karhi, İmam el-Dabusi. Buna oşoğun alımlar 3. 4. kılımda alımlar. Bular Hanafi mazhabı erçit, biroq kebir masalelerde Kur'an sünnetten de alat. Abu Hanife'ye karşı fatva berişi mümkün. Abu Yusuf da Abu Hanife'ye karşı fatva berişi mümkün. Sebebi ala mujtahid mutlaqtar. Biri-birine söyley alat. Emi uşul sözdördü birinci kılımdan 4. kılımga çeyinki alımların sözdörün kanti biz amal kılabız. Siz aytkanday kim bizge tertipte berdi? Mol jerde Abu Hanife'nin sözünü alabız, mol jerde Abu Yusuf'un sözünü alabız, bir yerde Muhammed'in sözünü alabız, je bul jerde sahibeyindikin, je tarafeyindikin alabız degen mesele. Emi kılımdar menen karayızdagı 4. kılımdan keyinki gelgen alımlar 9. kılımga çeyinki astagfirullah bu öyle mi? 4. kılımdan keyinki gelgen alımlar maskaptı tartiptegen alımlar. Alar Kuduri'di yazgan, Muhtasaril Vikaya, Vikaya'nı yazgan, Hidaya'nı yazgan, El-Kafi'di, Kanz-ı Dakayık, Multakal Abhur degen Hanafi maskaptagı bağlı kitaplar var matınlar. Buna uşul 9. kılımga, 4. kılımdan 9. kılımga çeyin yazılgan. Bularda ahlu tercih ve tasihih deydi. Buna uşular bizge tartipte bergen. Bul jerde Abu Hanife'nin sözüne fatva beriyoruz. Alar ahlu tercih ve tasihih. Aların oşunda hukuku var. Alar mujtahid fil mezhab. Mazhabın içinde mujtahidler. Alar mol jerde Abu Hanife'nin sözüne fatva verilir. Bul jerde Abu Yusuf'un sözüne fatva verilir de buna uşul 4. kılımdan 9. kılımga çeyinki alımlar bizge tartipte bergen. Oşo Kuduri'de okuatsanız fatva ala kavlu Abi Hanife deydi. Birazdan fatva ala kavlu Abi Yusuf deydi. Bu Kuduri'nin fikri. Biz kaysını alabız? 4. kılımga çeyinki emas, 4. kılımdan keyin tartipte bergenderdikini alabız. Narkı Abu Hanife'ların mezginde sebebi biz bilmeyiz da. Abu Hanife'nin sözünü alabız ya Abu Yusuf'tukun bu. Ce Karhi'dikin be, ce Tahavi'dikin be. Mesela için Tahavi ma savalında talak verse İmam Karhi'ler. Ma savalında talak verse talak düşpeydi degen. Abu Hanife'lar ne dedi? Talak düşöt degen. Azırkı mezgide fatva talak düşöt deyiz. Az jakında karalı otat, az talak düşpeyiz de aytabız depçi. Al muhim, oşo 4. kılımdan keyinki gelgen 9. kılımga çeyinki alımlar mazhabты negizlеген alımlar. Hanafi mazhabtagı en mu'tamat matınlar muna uşul jerde yazılgan. Biz oşondan fatva bereriz. 4. kılımga aralashpayız. Ansa aya aralashsak masalemiz buzulup kalat. Emi 9. kılımdan keyin kebir alımlar çıktı Hanafiler. Biroq Hanafi mazhabtan çıkkan alımlar çıktı. No 4'ten 9'ga çeyinki mazhabtan çıkmaydı. Mazhab Abu Hanife'nin usulü menen fatva beredi. Abu Hanife'nin bizge jetip gelen zahiri rivaya menen kitaplar yazgan. 9. kılımdan keyin biraz adamlar başlagan. Bir yerde sahih hadis turatken Abu Hanife'nin sözünü albay sahih hadis alabız degen Hanafiler çıkkan. İbn Humam'dan keyin. Azırkı zamanga çeyin biz 9. kılımdan keyinki alımlardı karap görüyoruz. Mazhabtın usulü menen kete turgan bolsa kabul alabız. Mazhabga karşı söz söyley turgan bolsa siz Allah razı olsun deyiz. İliminiz özünüz menen. Sizin pikiringiz deyiz. Buga emne dalil. İmam Kasım bin Kutlubga degen çoğun alım bolgan. Bul ошол janagı İmam İbn Humam'nın şakirti. Bul 9. kılımdan keyinki gelgen alımlar.
İmam İbn Humam Hanafi mazhabda çoğun alım bolsa dagı kээде Hanafi mazhabdan çıkkan. Bu yakta sahih hadis turat, biz Abu Hanifa'nın sözünü albayız, hadis alabız degen. Bul Hanafi mazhabdagı bulardın fatvası en alsız fatva dep esептелет. Sebebi hadiste Abu Hanifa görgөн al hadiste. Bирок алган эмес. Ana sen gelip 9-cı kılımda bilip atasın bu. Tege 1-ci kılımdan 9-cı kılımga çeyin delep senden miňese alımlar ötkön. Bирок al hadis algan emес. Niye sen alıp atasın? Demek al özünün ijtihadını sıylayız. İjtihadi degeni şu hareket kılıp bergen fatvası. Biz Abu Hanifa'nın erçeyiz bu, Abu Hanifa'nın mazhabından getiriz. Oşogo Qasim bin Qutlubga İbn Humam'dın şakirti, İbn Humam'ın jönünde ne deydi? Bizden ustazımızdan mazhabdan çıkıp aytkan sözlerin kabul albayız deydi. Kaysıl alım bolsun, Hanafi mazhabdan çıkıp, usuldan çıkıp, bir hadiste görüp kalıp amal kıla turgan bolsa al Hanafi mazhabda en alsız fatva dep esептелет. Sebep al hadiste Abu Hanifa, andan Abu Yusuf Muhammadlar amal kılgan emespi? Anın bir sebebi var. Je ökümü ketken, je mutlak, je muqayyat, je bir nerse. Sebep mujtahid mutlaklar anı bizge karaganda jakşırak bilet. İmam İbn Humam mujtahid mutlak bu? Jok, mujtahid mutlak emes. Mujtahid mutlak bolbogondan keyin demek sen tınç Abu Hanifa'nı erçibe degen masele. Oşoga mazhabda okup atkanda kitapterdin birinci alımdardın darajasını biliş kerek. Alımdardın darajası var. Tabakatul ulema. Anan tabakatul kutub kitapterdin darajasını biliş kerek. Bul kitapta bunday dese, bul kitapta bunday dese. Ökö birbirine karşı geliyorsa kimden fatva verilet? Kitapterdin darajasını biliş kerek. Andan keyin maselelerden tabakatul mesail var. Bunu o meselelerini alabız, bu meselelerini alabız. Kimisi күчтүүрөөк. Anı izlep çıkışı gerek. Misal üçün azı bizde şu köp uğup men jürögüm oorutkan masele tabakatul ulemanı, tabakatul kutuptu dağı bilbegen bizden adamlar çıkıp atat. Alımdardın dağı darajasını bilbeyt, kitapterdin dağı darajasını bilbeyt. Misalı bizde El-Hidaya en küçtүү kitap. En küçtүү kitap. Hidayada bir neseni bolboyt dese o 9-cı kılımdan keyin gelgen Molla Ali Qari bolot dese Molla Ali Qari nerçip ketip atçı. Molla Ali Qari Allah razı olsun, bирок al keyin kelgen o hidaya jogorу turat andan. Sebebi alımdagı jogorу turat. İmam Merginani sebebi mujtahid fil mezhab. Molla Ali Qari mujtahid fil mezhabga jetken emes. Anın kitebi de jogorу turat. Oşogo bizde Kırgızstanda berilip atkan bir fatvalarda problemim ne oltat? Bir meselede bunu sünnet dese bul vacip, onu mubah dep koyup atat. Sebebi bizde Abu Hanifa'dan beri 1000 degen alım çıkkan. 1000 degen kitap yazılıngan. Gevirki kitaplar, күчтүү kitaplar, gevirkiler jönökölü kitaplar. Özünün atın çıkarışın dele men Hanafi dep kitap yazıp koygan. Gevirkisi mazhabga karap kitap yazgan. Gevirkisi bir hadisти görüp alıp kitap yazgan. Karaygan nerseni ala berбейбиз. Kitapların darajasına karap, alımların darajasına karap anan fatva verilet. Mesela üçün men sizin soruңузга улай, эмне себептен азыркы мезгилде bizde кээде ушундай fatvalar берилип калып атат, ар түрлүү fatvalar. Кандай? Bir meselede эле бул важип десе, başka ustaz sünnet, başka ustaz mubah деген mesele var. Эми şu üçөөнүн бирөөсү точно туура. Бирок бардыгыбыз Ханafiyбиз дейбиз. Бирок эмне себептен ушундай болуп, bir iki aça, üç aça mesele çıkıp kalıp atat. Akika meselesine toktasak. Akikany bilesiňer, bul bala törölgöndö soyulgan koy. Gevirjeden uğup kaldım, vacip degendi. Gevirjeden uğup kaldım, sünnet degendi. Tuğrası mubah. Emne sebepten vacip dep aytıldı. Hanafi min degendile, oşol Hanafi mazhabtın erecesi menen emes. Emne deyt? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eger balalı bolsoňor, uğuldu bolsoňor 2 koy, kızdı bolsoňor 1 koy soýgura da buyruk berdi. Peygamberimizdin buyruğu bul millettүүлükкө jatat. Hadisten öküm aldı dağı. Ne dedi? El amru yaqtadi el vücub dedi dağı. Ne? Buyruk vaciplik millettүүлükti talap kılat dedi dağı. Mujtahid mutlak bolup turup ne kıldı? Akika vacip dedi. İkinci taraf ne dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü nebereli Hasan Hüseyin'e 2 koy soygan gün. Demek Peygamberimizin kılgаны bizge sünnet dedi dağı.
мазхабка кайтпастан туруп сүннөт деп фатва берди. А туурасы мубах. Мубах деген нерсе кылсаңыз соо албайсыз, кылбасаңыз күнөөкөр болбойсуз. Ким айтты аны? Ханафи мазхабтагы алымдар айтты. Имам Ал-Касани өзүнүн Al-Bada'i was-Sana'i деген китебинде акыйка бул исламдын башында болгон дейт. Андан кийин анын өкүмү кеткен дейт. Эмне менен кеткен десе, курбандыкта бизге курбандык сою важип болду го. Курбандык бизге миллеттүү болгондон кийин акыйка жана окшогон нерсенин баары өкүмү кеткен дейт. А биз мазхабты кармабастан хадистерге карап өкүм чыгаргандык үчүн жанагындай болду. Имам Касани айтат, мурда өзү дейт бул мустахаб сүннөт болгон дейт, акыйка. Эман өкүмү кеткенен макрухка түшүп калды дейт. Себеби мустахаб мансух болуп өкүмү кеткенден кийин анын сүннөттөн кийин болду макрух болот дейт. Акыйка кылган макрух. Имам Ар-Рази дагы өзүнүн Тухфатул Мулук деген китебинде дагы акыйка мубах дейт. Эми маселе эмне болуп калды? Адамдарга биз Ханафи мазхабты жакшы кармабастан берилген фатвалар адамдарга оорлук келип калды. Кандай оорлук келип калды? Мага бирөө чалды. Мен деди, жаңы үйлөндүм деди, 200 балалуу болдум деди. Аллахым Кудай берди. Машалла, куттуктасак, таксырым деди, мен азыр 4 кой соя албайм деди. Мага азыр важип деди, миллеттүү деди. Мен кийинчерээк бир нерсе кылып карыз кылып сойсом болот. Азыр мен сойбой эле кой деди. Анан кийин ошону жооп бердик. Биздин Ханафи мазхабта акыйканын өкүмү мубах. Эч ким важип деп айткан эмес. Же болбосо жана 9-кылымдан кийинки кээ бир алымдардан ушундай бир риваят келип калышы мүмкүн. Жана хадистерди карап, мазхабты ээрчибестен хадисти карап туруп, фатва берип адамдарга оорчулук келтирип коюшу мүмкүн. Демек, биз канчалык илимдүү болбойлу мазхабтан чыкпашыбыз керек. Качан биз мазхабтан чыкпасак, адамдарга дин жеңил болот. Качан мазхабтан чыгып, өзүбүз муштахид мутлактын ордуна коюп фатва берип баштаганыбызда, адамдардын арасында ар кандай болду. Бирөө важип дейт, бирөө сүннөт дейт, бирөө мубах дейт. Себеби жанагы 3 адамдын бирөөсү эреже менен сүйлөдү, мазхаб менен, экөө өзүнүн акылы менен сүйлөдү. А шариятыбызда адамдар өзүнүн акылы менен сүйлөөгө тыюу салынат. Себеби бул дин Аллахтын дини. Сен ошо Аллахтын динин, пайгамбардын динин жеткизүүчүсүң гана. Аны бизге муштахид мутлакта эрежени түзүп берди, ошо менен гана жеткир. Эгерде жок, өзүң муштахид мутлак боло турган болсо, берген өкүмүңө өзүң жооп бересиң. Ким шарият өкүмдөрүн акылы менен жооп берсе, ар бир жооп берген сайын тозокко бир кадам жакындай берет. Себеби бул Аллах Тааланын дини ар бир алымдын ою эмес. Өзүнүн оюнан шарият кылып айткан. Ошого кээ биркилер жо мен оюман айтпадым, мен хадиске таяндым дейсиз. Хадиске таянганыңызда маселе чыгып атат. Себеби хадистин өкүмү кеткен. Өкүмү кеткен хадиске, өкүмү кеткен аятка амал кылуу шариятыбызда дурус эмес. Мисалы үчүн арактын өткөндө сабакта айттык. Арак арам болгон 3 этап менен арам болгон. А биринчи аятты окуп алып туруп колдонсоң болобу? Болбойт. Демек, ушул маселелерди биз так билбегенибизден кийин мазхабка кайтышыбыз керек. Мазхаб ошо айтып берет. Мунуу мансух, мунуу насих, өкүмү кеткен, бул туура деп. Хадистер сахих болуусу мүмкүн, бирок амал кылынбайт. Өкүмү кеткенден кийин сахих болсо амал кылынбайт. Аяттар деле Куранда турбайбы? Канча деген өкүмү кеткен аяттар бар. Окуйсуз, сооп аласыз. Амал кылбайсыз. Амал кылсаңыз күнөөкөр болосуз. Ошондой хадистер дагы бар. Ал хадистерди окуп пайгамбарга салават айтабыз, амал кылбайбыз. Ошон үчүн мазхабты кармасак, адамдардан fatva berүүde adashpayız. Ve sallallahu teala hayra halk Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amin. Allahu Teala şu algan ilimlerinizi berekeli ilimlerden kılgan olsun. Katalarını Allah'ım